clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule August ninga sang ni som ni le pathumania Manipur chanchin thar langsar zualte ilongai thalengu Manipura Bisnupur district a ninga ni khan mi puipung khom ten police ral thuam da na rokin silai le amu thanem tak an ru chuaka hemini vekhian Imphal West sa in ka na thlenga Manipur Rifles mi le sa pakhat ka hlumani bokani police te soidanin mi puipung khom te chuan Bisnupur district a Naransina a Second Indian Reserve Battalion ral thuam da nam hun lu chilin silai le amu thanem tak an ru chuaka an ral thuam ruk chua za tak hi hriat chian alani lowani mei ni thuma kuki le mei te namin kar buaina achua tangkhan Manipura Security Force te silai sangli chuang le amu nuai tel chu ruk chua ani toa hengzinga sangkhal le zaruk chau hi mu kir alani ninga nia mi puin ral thuam an ruk chua zinga hian AK-47 rifle light machine gun hand grenade le bulletproof jacket depo antel police te chuan silai keng mi thanem tak chuan motor somli le somnga velin ral thuam da na hun hi an pana anni ba ka kia kalmi zanga velin an ron pui bok nia soin veng tu te an tam hne wangin an ton tlanga kong khar te ti chia in ral thuam te an ru chuak ti an soi mi pui no darnan hian police te chuan van lam hoin silai tum zathum som ni le pasari an me bua ba ka tiar smoke som ni po an mang ti an soi tribal group in tual chung boina chuaka thi kuki zo somthum le panga de ruang arwala phuman tumna chu du lovin Bisnupur district a hian meite an pung khoma ruang phum tumna hun panin nu ho ma soina hnuaya kong an zo ani tribal pol te hian Union Home Ministry ngen nangin ruang phum tur hi thulin a hun an sona heti chung hian meite pung khom te hian kong an zo luiani meite te hian ruang phum tumna hi Sarkaram Bisnupur district huam chung ni in an soya ma se ku kilam chuan Churachandpur district huam chung ani thuan soi thung ani kong zo te hi Rapid Action Force le army te chuan an lo danga pung khom te hian security force te hi lung le manra dang mangin an tong zui ani RAF hian mi pui pung khom no darnan tear gas an kap boka report chen khat chuan helai mun buaina chuaka Manipur Police Chen Khat Central Force Beitu zinga antel nin antar langani ahmatonga mei che Chen Khat chuan liam antuar nual bokani Churachandpur district a zo na thlak te intel khomna Indigenous Tribal Leaders Forum ten ninga ni khan Martar Chen Khat William antuma Sarkaram aruang hi phumantum Manipur Sarkar hnuaya an du lo wangin an huam chunga Sarkaram po an changtura an nga yani tun buaina nuna chan mi somthum le panga te thlana hun man a lamka a Sarkaram chu martar te thlan mulatan man tumin mi somthum le panga te ruang po hi heta hian phuman tumani Manipura kan du to lova tin tuna hian Sarkar nei lawang kan nia Manipur Sarkar hian an hnuaya oma min ngai lo chu wangin Sericulture Department rampo hi kan duanga mang thei tura kanin ngai ani ITLF shroi tu pakhat chuan ati ani Sericulture ram hi office atana manania adung fit zanga vela wang fit za velani ITLF chuan hemun hi martar te thlan mulatana manantuma tunami somthum le panga te ba ka martar dang po phuman tumani ITLF hian tun boina hian zo na thlaklama mi za somthum chuang in nunna an chan to ti in an chin chia district palia mi anni Kangpokpi district a William to anoma midang chu mi theda na hun sang sang anom Churachandpur district a zo na thlak te chu ITLF a hian anin tel khoma Kangpokpi district a mi te chu Community on Tribal Unity ti in anin tel khoma ni district pani hi zo na thlak hlang omna ve ania ITLF le COTU hi tun buaina ashin chua ve ani zo na thlak hlang anni lo na district pani oma Chandel district a chuan Kuki Chief Association Chandel Polin man shuaya Tengnopal district a Hill Tribe Council in man shuaya ni ITLF shroi tu te chuan ninga nia vuian tum martar somthum le panga te hi postmortem ti to in dan hnoya ti fel ngai te ti fel to te anni antia martar dang te po ti fel ngai te ti fel huna lamka Agriculture Department ram hi neya hem huna vui zel hi antum tian soyani zo na thlak hlang teram Churachandpur le Kangpokpi district a te hian DC office le SP office ti lo
sarkar office dang chu an kalmu mal lova anin khar de ubek tia soi the ani zirlai te po an chola Churachandpur le Kangpokpi district a chuan board exam ma chhon tur pol som le pol som pahnih zirlai te zing kara te class an kala midang chu an chol ti thu don ani United Naga Council Manipura Naga Apex Body chuan state sarkar chu National Register of Citizen NRC update tan vat turin an tia Manipur state sarkar Enbiran Singh kai shwai chuan Asama NRC kalpui danang chu ti ve an ngia tani Assam NRC kalpuya 9.9 crore deal to amzinga nuai som pakwa point paruk chu pain an nomani illegal immigrants thanem taklo lut meka NRC hi Manipur run tu ramdang mi te kandan theina turam chunani hewang hian state sarkar chu narang theyang berin NRC akalpui turani ti in UNC te chuan an soi Naga Apex Body te chuan central chu Myanmar atanga ramdang mi lut te poma puin hewang hian Manipur chu demographic crisis atlen phati na soiboka UNC te chuan tun haya July ni somni le pathum khan samrai phul te chuan Myanmar tangin ramdang mi Manipura lu jasari som pariat anom ti in antar lang boka state sarkar chuan illegal immigrants te thunun turin ma ala ka ngai ani ti in UNC te chuan an soiboka ni Manipur hi major community pathum Meitei Naga le Kuki Zomi te chen na ni in Meitei le Naga community te chu indigenous anga ngai ni in Kuki Zomi te chu Myanmar atanga lu ta in beng bela an chuani me ni thuma tanga Kuki Meitei in beina thlenna chan chu Kuki Zomi te le an chin Myanmar ka zen te chuan narco terrorism an kalpuyani antibok choti lai Manipur sarkar chuan Myanmar atanga Manipura Chandel le Tengnopal district a illegal immigrants te hriat fiat theina na verification and identification committee te hun chu September ni somthum thlengpo sei ania ama chuan hun tiama March ni somthum le pakhat ti ani Union Home Ministry thuron angin state sarkar chuan July tha khan Myanmar tanga lu te biometric data alakhom tana Ministry and Call National Crime Record Bureau official te chuan state sarkar in foreigners detention center Imphal East district a Sajiwa a biometric la khoma puiboka Manipur official te chuan Myanmar national jasari som pariat lai nau pang jathum pakhat le meichia janhi le pariat lai te chuan July ni somni panni le ni somni le pathum khan Myanmar army le civil force te in beina wangin Chandel district an luti in an soya heng Myanmar mi te hi khopasari Lajang Bonse New Samtal New Lajang Yangnom Phai so mil le Aivom Zang Chandel district ate anom me kani Manipur Cabinet Subcommittee Tribal Affairs and Hill Development Minister Let Pau Hau Kip Kai Shwai chuan March atanga April khan Myanmar atanga ral tlan lu te chuan district pali Tengnopal Chandel Kamjong le Churachandpur mun somni le pakhata khuan din ti in an soibok Hau Kip hi tribal MLA som Kuki Zomi tetana separate administration ngiat zinga atel bokani Chile chi in ti buaina Imphal Mizoram atangin zirlai za chuang anom meka an himin anral muang ti thu donani Imphal Medical College Regional Institute of Medical Science a Mizoram atanga zir mi zale pakua anoma an him thu le anral muan thu te thilakal tluan thu te an soyani anni hi tun tum buaina wang hian Mizoram an tlan hoa buai tirlama rim sa hian class po atop ngala July ninga a class ran le tur ti ania chumi nang tur chuan Mizoram atanga kalte hi Imphal an let le ani state dang atanga zirte po atira antan chea tuna chuan an let le vek to thataking class kan kala thilakal tluang Mizoram atanga kal zirlai pakhat chuan atia kan hima kan ral muan lo na omlo ati ani campus bulbul vela po thil le turin an chuak thei ti asoya campus chunga chi le chi kara buaina emo inen than na emo omlo ni na soi Manipur state chunga zo na thlak te ro rim sa hian an let lo ti thu dan ania anni hi somnga vel nia hriat anni Imphal hian Central Agriculture University omboka heta hian Mizoram atangin zirlai somli vel anom nia hriat ani anni chu class an latan lo boka Imphal hian an lakir ri lo Imphal zo na thlak dang te an kir ri lova rim sa zirlai te ba khi zo na thlak dang anom ri lo nia hriat ani
Nimin Khan Parliament House pani chu tran ani vele boina ina zui ngala opposition te chuan Manipura tharum thona an lau pui zui zelani chuti lain Rajya Sabha a Rule 176 noya Rajasthana leilen na soiho nangiat ani boka hei hi Rajasthana kumsom palimi gang rep ani wangani Treasury bench te chuan he thil hi soiho na nei turani anti lain leader of opposition Mallikarjun Kharge chuan he isu hi Rajasthan Assembly a soiho tur ati ve thunga buai noi awangin house pani chu rorel hei thilova siam ani zui zelani chuna Lok Sabha tran ani le nuwa rang takin opposition te auna sat chungin Indian Institute of Management bill sang ni le som mathum and Inter-Service Organization bill sang ni som ni le bathum chu pass lui ania National Research Foundation bill and private members bill po house a pharin omzui bokani monsoon season nei meka chutho chumruk chau om toa chuti line sarkar le opposition te chuan Manipur boina wanga Rajya Sabha aro rena kalpui hlei thelo chu chinfel dan anjong mek thungbok Rajya Sabha hian Rule 176 noya debate nei andrem tia ma se opposition te chuan house a prime minister chu telvenge se ti an phut thunga duna ero chinfel tur anla nei chu resolution wording siam dan tur chungchanga ani thungani Manipur chungchanga kan PM angoi ring bermai Manipur boina chuan thlathum zen zone aw ta relam la chu alapan chuang silova apoi hle mai then kha chuan he boina hian mason na konga Manipur state hi kumsom ni velin anuk le donin an soi tuna hian remna polo thlengta se ngayo le turin hun adu re ngotang le buai thal lo zia le tu tan ma ahlok berlem lo zia hi zir chuak lomila he thil thalo taka tanga thil tha chuak om chun ani thei hialo masin hetiang taka in 12 vuak le in tha mi mai hi chu man lai changkan ma thil ni in kan lo sengota mishing thinlung sual zia hi kan lo ngai hai thin ani maso na le changkan na kan ti te hian ati tha thei lo ani ber he boina chungchanga makber pakhat chu kan rama thunei na sang ber nei tu kan prime minister za om tak angoi tlat mai hi ani thathum chunga law and order a chiat vek dan mu mal om to lo po in ngoi a chu tlat hi ani trong tam lo hi chu a tha ma se hetiang huna hi chuan ngoi chu tur ani mel lo hle ani state chunga ro rel na thunei na changsang ber chief minister in aram en kol mek ain kol zo to lova in hal sakle ku din thlang mai ba ka in tha na le in ka na a thlen chur chur la in angai na sha tur ber le mo phurna phong chel tura ngai chuan le lam hoisan ve mai ani ber himo thian thatak pakhat chuan politician te hi mi a anilo ti hi shia reng turani atirowa hansoi sel chiam thin maila keini ho suang tuana pia lam thil an lo mu phareng ani fo amai ro chu he fam kim lo na khovel me finger point ati sol ve khu thin nam huna hian mani ram abuai la ya ho tu pa ber le lam hoya ngoi chu tlat mai hi om zia hriat thiam harani eng political strategy tak niang mo engang takin hlok pui don ni mo lo hlok pui don lo po ni se mi pa ngai tan chuan tong chua ve chu a hun to lom ni le fa te an buai noi la ya selawang maya thil dang ngai sak a hun to lo engemaw tak ti a hun ngoi chu to zonga chuan angoi ring bero me silent is golden attitude ro emo ni don ni Manipur buaina mi za som sari le pakwa don thia report sa kho biak na in zathum som ni le pakhat hal ral tlan sing ruk za som nga le panhi in sang thum zaruk som ruk le panhi hal tun thlenga mi sing li ve relief ke ma om tir tu hian pumodia ngeng a chun phalo sim nge ati ngai na thlot a hrebik lo niang le angeng a chun phalo ani chuan keini mar chakho tan chuan shwai tu ngai na dom tak chu ani ngai don lo ti na ani anga boina ti re dan tur a thlot lo ani chuan heram ro pui tak fungwan tu ani atlin ngang lo ti na ani thei bokang politician ni katlin lo na ber tur nia ka hriat chu ramle nam maso na ngai tu achunga in thlan le huna thlin dan tur ngai tu atel angai tat mai hi ania heng thil te hi ain kal fo om sia tun tum thila hian pumodia te game plan hi hriat thiam a harani hetiang taka hun lova ngoi chu le boina tipun lunemo ti hial khopa Manipur state boina ain liam mai hian a party eng ti takin ti chakang mo
Northeast tribal tan chuan vote ngai na om to lo hul hual omani nge tribal vote hi an lo I reng lo zok writers lar le columnist chitan baga chuan Times of India July ni som ni le pakua khan hindutwa nem zok pom tu te hi BJP chakchan ani ti se da chul mi te then sang tu politics a hi chuan tolpana la tamania marcha ang hian tle mei chuan atuya atam lutuk chuan ai tlak lo mai thin Hindu voters teril ru pun mang isianga ti in Hindutwa brigade hi a warning hial ani ome India rama hian nam le nam chi le chi sa khwa le sa khwa kutin thlak na hi aum fo mai ram chung thil thlenga chuan tuna Manipura thil thleng hi alarap thlak bera an ngai fo mai Gujarat state pumadia CM ani lai kumsang ni le pahnia Muslim sachari som kwale Hindu janhi som nga le pali anthia janhi som ni le pathum bo le hliam sang ni le zanga anom tum nian khan ante khin deuh bera miten Manipur boina mak anti zwalna bernia langchu biak in hal chenna in hal police station atanga sarkar silai sangli vel chu saka anom thei mai luin lak sak le meiche om nem jok saruaka in pheltir kholai fan puile pong sualte hi ani ome arab thlak bokani Christian sa khwain mishing thinlung sualna azirtir chiang le angai mo hi adikna kan muthar le thin keini hoi chuan tribal lam che thatna lai chanchin in hlan chongin amoi lam hlir kan dong ti serangila Manipur phailama cheng an kut kan tuar te nen khuan kan thinlung asual tlang vek ti sia turani tuna po hian tribal te chuan zol do zokin han shlom maila an chet bon ra ku tur mek an kat ve nuk thwani ti sia da tha mishing ni na sual alang chiang ani bere ngai dam dil na chan tur dam atam hle thawang mol lai hun chawa thleng thei tura ngai voina athleng miau si ani hi akai kuang zon angai e boina hi mi tam takin sa khothila boina Hinduism versus Christianity ani lo thu an soi thin tam takero chuan Christian sa khua beina hi atel nge ya an ngai thung ni ni thum chung da ka biakin khati zat an hal mai khan ati chiang ani an tia an ril ru put mang se tur khopa me te ho jinga kho sa to tan chuan heti taka kutan thlak thei hi sia thiam har khopani chuti taka rong chu an ningai si lova suang tona pakhata chuan me te lalin vice na vizim alo poma tangkhan tribal te chu kha system na nam hnuai nung beranga nga in thin shik an hlo dai to thang thar te ril ruwa Hinduism shim atlak nan lo tel telawangin chu tiang in mu hniam na po chu atlem tel tela tuna Hindutwa zirtir na hian ron chongnungin thang thar ho jinga tribal ho le an sa khwa hnol na boruak lian tak an tu ni ngei turani Manipur boina kai kuang ber chu India ram Hindu te ta bik le Hindu te kalphunga kal turanga ngai tla tu Hindutwa firfia kho tho hi nia shiat ol hle ani Central State Sarkar phongwan mek tu te chu Hindutwa party ani le jel boxia heti lai hian Manipur tlang mi te hian an ni na pakhat Christian an ni na chu an phur chua zolo ema wangin mol phona po athleng na sa ani hi hairual ani lo popi ching namle drugs boy pui namanga pu thia Christian te an han om ringot po hi thil za thlak to pani Manipur rama hian meite le tribal te hi rinain thil chalo lama anin kang kai na sa towa corruption le hlemhlet na nun phailamin an kai na sa ani chuan tlang ram lam poin rui thei chin le nun polo lam an kai na sa ve ani ve thawang meite le meite anin do kan la hriat lo lain tribal Christian le tribal Christian in do te chu kan hrinek nuk ani hi ram le namin chanchin tha lak thu tak hlimpui mai lova nun pui atul zia le chanchin tha in zung akai thuk le nge atul zia zoram hian hrechuak na sale zwalin inen fianan mangbok sela e boina hian Christian te zinga har na dik tak thlen se ti in itong trai sau sawangu